abo bayifitiye icyizere, bamwe batangiye no kuyisengera. Ndabwira umufana wese kuko Amavubi nayo igihugu nta muntu w'umunyarwanda, haba umureyo, haba umwaperi, haba polisi, mwese muze dutahirize umugozi umwe, turwanire ishyaka ikipe yacu izabomore Nigeria. Imana ishobora byose, Mana nkunda, waretse abakinnyi b'Amavubi aho bari bacumbitse, Imana ikomeze ibarinde, nizere ko bose ni bazima, ntawe ufite imvune, amaguru yabo ni mazima, basige pomade rwose, impfundiko zabo zibe zikomeye, bazabite Nigeria rwose. Icyo dushaka ni amanota 3 tukara. Ariko nk'uko wabivuze, natwe tumaze iminsi tumeze neza, kandi buriya iyo umuntu ameze neza abashaka gukomeza kumera neza, ntabwo tumeze neza ngo bifuze kumera nabi. So ikiriho ni uko ari ugukomeza gushyiramo imbaraga nk'uko tumaze iminsi tubikora, nk'uko umutoza yabivuze yuko ari continuité gusa iriho. So icyo rero nabwira abanyarwanda cyangwa se nakwizeza abanyarwanda, nk'uko akenshi nkunda kubivuga, twe tuzatanga ibyo dufite byose. Results zishobora kuza zikaba kuri favor yacu cyangwa zinizwe kuri favor yacu, ariko n'umuntu uri muri stade agataha avuga ati aba basore batanze ibyo bagomba gutanga. Ku ruhande rw'umutoza Eric Nshimiyimana wungirije Adera Murushi, ngo nta gitutu bo bafite kandi icyo bashaka ni amanota 3 gusa. Nubwo ari abatoza bashya batandukanye n'abahuye na Nigeria mu gushaka tike gikombe cya Afurika, aho Amavubi yabakuyeho amanota 4 mu mikino 2 bakinnye. Umukino duheruka gukina na Nigeria twarabatsinze, gusa ntabwo ngiye kubabwira ngo turakina gutya cyangwa se kuriya, gusa nuko dufite amahirwe yo kuba tugiye gukinira mu rugo kugira ngo tubone umusaruro mwiza gusa, kuko ntabwo wareba buri kintu cyose kuri Nigeria. Ifite abakinnyi beza, turabizi rero natwe ko tubafite beza, dufite amahirwe yo gukina mu rugo, tugomba kugerageza kubona amanota 3 gusa. Any details for Nigeria, they have a good player. We know that. May also us, we have the chance to play at home and to try to get 3 points. Only this. Nibaza ko twe nta gitutu dufite. Ni Nigeria ifite igitutu kuko twe dufite amanota 7, Nigeria ifite amanota 3. Ikindi ni uko urebye imikino myinshi twagiye tuhura na Nigeria, nibaza ko perezida ntabwo zabaga ari ndende cyane, ariko dufite amahirwe, dufite amanota 7. Kuvuga ko turabatoza bashasha nta kintu twahinduye, ni continuité y'ibyo twasanze abakinnyi b'abandi, ntabwo ari yewe na coach tuzajya mu kibuga. Abakunzi b'Amavubi ngo nabo ikipe yabo bayifitiye icyizere, bamwe batangiye no kuyisengera. Ndabwira umufana wese kuko Amavubi nayo igihugu nta muntu w'umunyarwanda, haba umureyo, haba umwaperi, haba polisi, mwese muze dutahirize umugozi umwe, turwanire ishyaka ikipe yacu izabomore Nigeria. Imana ishobora byose, Mana nkunda, waretse abakinnyi b'Amavubi aho bari bacumbitse, Imana ikomeze ibarinde, nizere ko bose ni bazima, ntawe ufite imvune, amaguru yabo ni mazima, basige pomade rwose, impfundiko zabo zibe zikomeye, bazabite Nigeria rwose. Icyo dushaka ni amanota 3 tukara tubyina intsinzi. Mu kwitegura uyu mukino ni imyitozo yatangiye ku cyumweru tariki 16 Werurwe 2025, aho abakinnyi bari bacumbitse batangiye bakora imyitozo muri Stade Amahoro. Iyi myitozo yibanze gufasha abakinnyi kugabanya umunaniro, cyane cyane abakinnye imikino mu makipe yabo ndetse n'abakoze ingendo ndende. Abakinnyi nka Manishimwe Djabel utaraherukaga mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, Habimana Yves wa Rutsiro n'Umukiza Obedi ni bamwe mu bakinnyi bahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Akimusa Habo na Rafael Yoke bagiye kugaruka mu Mavubi. Iminsi ba 5 abakinnyi bose bari kumwe n'umutoza Adera Murushi nawe mushya, gusa ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Nigeria bari kumwe n'abatoza bashya barangajwe imbere n'umunyamari Eric Sekuchele, akaba afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Uyu niwo mukino we wa mbere nk'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles, akaba amaze iminsi 4 atoza ikipe. Ngo ikimuraje inshinga nuko abakinnyi bagomba kwibanda ku mukino wabo. The camp was good. We need to be focused on our umwero wacu wari mwiza. Icyo dukwiye gukora ni ukwibanda ku mukino wacu ndetse n'imishinga yacu. U Rwanda ni ikipe nziza, rufite abatoza bashya bakeneye gutsinda, ariko natwe dukeneye gutsinda. Hari imyitozo nyuma turi gukore, hari ibibazo dufite, gusa icyo dukwiye gukora ni ukwibanda ku mukino wacu, ibindi turabitekerezaho nyuma y'imyitozo, gusa tugomba kuba twiteguye umukino. And you need to be focused on our game. So I think after the training session we will be ready for
for this game. ntabwo ari kenshi ikipe y'igihugu ya Nigeria ihura n'u Rwanda, gusa mu mikino 7 yamaze guhura ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsinzemo imikino 2, u Rwanda rutsinda umukino umwe, mu gihe banganyije imikino 4 mu mikino 3 iheruka guhuza u Rwanda na Nigeria, yose Nigeria iri hanze. Iyo mikino yose barayinganyije, ntabwo Nigeria yari yatsindira u Rwanda mu Rwanda. Igitego giheruka kuboneka hagati y'u Rwanda na Nigeria yasuye u Rwanda ni igitego cyatsinzwe na Obafemi Martins, cyatsinzwe muri 2005 mu gushaka qualification z'igikombe cy'isi cya 2006. Nk'uko nabikubwiye, Eric Chelle ni umukino wa mbere nk'umutoza mukuru ikipe y'igihugu ya Nigeria. Uyu mugabo yakiriye rutahizamu we Victor Osimhen wari warasibye imikino 4 mu gushaka qualification z'igikombe cy'isi kuko yari afite ikibazo cy'imvune. Uyu rutahizamu we ameze neza cyane mu ikipe ya Galatasaray. Muri uyu mwaka w'imikino amaze gutsinda ibitego 26 muri iri tsinda se. Mu gushaka tike gikombe cy'isi, ikipe y'igihugu ya Zimbabwe yaranganyije n'ikipe y'igihugu ya Benin ibitego 2-2, bituma Benin ifata umwanya wa mbere n'amanota 8. Hanyuma kandi Afurika y'Epfo inganya n'Amavubi amanota 7, irakina n'ikipe y'igihugu ya Lesotho ku isaha 12 muri Afurika y'Epfo. Urugendo rw'Amavubi mu gushaka tike gikombe cy'isi cya 2026 rwatangiye tariki 15 Ugushyingo 2023, wari umukino wa mbere ku mutoza w'u Rwanda Umudage Frank Thorsten Spichler, mu gihe Zimbabwe bakinnye aribwo bwa mbere yari ikinira umukino w'amarushanwa kuva ikomorewe na FIFA muri Nyakanga 2023, nyuma y'ihano yari imazemo amezi 18 kubera kwivanga kwa leta yabo mu miyoborere ya ruhago yabo. Banganyije ubusa ku busa tariki 21 Ugushyingo 2023, bakinnye umukino wa kabiri bakiri ikipe ya Afurika y'Epfo kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Amavubi yatsinze Afurika y'Epfo ibitego 2-0. Ntawe uzibagirwa ibitego bya Nshuti Innocent na Mugisha Gilbert. Icyo gihe Amavubi yahise ayobora itsinda se n'amanota 4, bakurikiye n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yakomeje kugira amanota 3. Icyo gihe abakinnyi b'Amavubi bazengurutse imbere y'abafana babakomera amashyi, nabo babakira neza. Yari yo ntsinzi ya mbere y'ikipe y'u Rwanda Amavubi yari ibonye kuva muri Werurwe 2021. N'ubwa mbere Amavubi yari atsindiye Huye kuva yatangira kwakinira muri 2018. Ikipe y'u Rwanda yaherukaga gutsinda umukino mu gushaka tike gikombe cy'isi muri 2019 ubwo yanyagiraga ikipe y'u ya Seychelles ibitego 7-0. Umukino wabereye Nyamirambo. U Rwanda rwasuye mu kibuga muri Kamena tariki 6 2024 rusura ikipe y'u ya Benin, rwatsinzwe igitego 1-0. Ku munsi wa gatatu, umunsi wa kane wakurikiyeho, Amavubi yagiye gusura ikipe y'u ya Lesotho. Igitego kimwe cya Georgia Kwizera wari uhamagaye bwa mbere mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yabashije gufasha ikipe y'u Rwanda kubona intsinzi. Kuva icyo gihe Amavubi yakomeje kuyobora itsinda, bikaba ibyishimo by'abanyarwanda bose kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ubwo ikipe y'igihugu ya Benin yadukuraga ku mwanya wa mbere inganya n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ibitego 2-2. Hari hashize iminsi 283 gahunda yo kwisubiza umwanya wa mbere ni ku isaha 12 kuri stade Amahoro. Yes, ngira ngo byose bikubiye muri iyi nkuru yegeranyaga byose, abatoza bavuga bati tuje gukomerezaho byari bigeze, abakinnyi si bashya, si twe tuzajya mu kibuga. Icyizere cy'abanyarwanda cyo gutsinda Nigeria kirangana gute Axel? Wowe aho uhagaze uyu munsi uko ubibona, Amavubi afite icyizere, afite amahirwe angana ate ye kudatsindwa umukino? Reka ndeke kuvuga gutsindwa, banze mvuge kudatsindwa umukino. Yangira ngo Amavubi twabihereyeho, urebye buryo yitwaye mu mikino itambutse, ukareba uburyo ku rutonde bihagaze muri iri tsinda rya gatatu duherereyemo. Kugeza ubu Amavubi ararushwa na Benin inota 1. Beneraye ifashe umwanya wa mbere mu ijoro ryakeye ko Amavubi afite 7, Benin kagira amanota 8. Urabona ko ikintu cya mbere nakwita cyiza kuri aba basore kinatanga icyizere ni uburyo noneho batangiye kubona ko bishoboka kuba batsinda n'amakipe y'ibigugu. Captain Jad yabigarutseho, aravuga ati Nigeria turabizi ni igihugu cy'umupira, ariko twebwe ibyo rimwe na rimwe turabyirengagiza nk'abakinnyi, tukaba twabatsinda. Umupira w'iki gihe byose birashoboka.
kandi koko twaranabibonye iwabo mu kwezi kwa 11 byari amajonjora y'igikombe cya Afurika ibitego 2-1 ko batsinda ikipe rero nkuru ikipe ikomeye Nigeria twarabibonye twarabijya